SBS Asia Hakahol in Janman na Nifitin misna rai thoina Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai October ni hairiat thong ni kumkul kumnga zarte ni I kan rel nga mi Bible Timote kwat ni angan pali ame pasha in leisari pumpak becha Demas chu tu chan volai he an idu I akazam tak ai Thessalonica khwa a akal chang Crescent chu kalati ram a akal I Titus chu Dalmatia ram a akal Luka long kasin a Marka kha rak irat pi Zaicha tia karian tuan nak a misan tlai ngai asi Tychicus kha Ephes ha khwa a kakalter chun naratik a Troas khwa I Carpas in I ka chia tak mi ka angkileng kha raka phorte chun cha ok zong raka phor na lo sapho cha ok kau kha rak phil sual na la Dar Sausar Alexander ni khan kachung a harnak ngan pi atua boipa ni arian tuan ning in achamve te kaulai chun nangma zong ama chu iral ring zaicha tia kan bia kha fak pi in adau zong zal mi asi bia chai nak I ka chu amasabik a chun a haumat ni an kadir pi lo an di lak in an kazam tak pathian ni sual a rel piak so na la se siman se lo boipa ni aka umpi I gentle mi vialte ni an thai kho nak ha thong tha chu tling chik chak te in chim kho nak tha jang akapek chun chian dai ka chung khan aka chan boy pa bia si Luka angan pasha ame pakhat in pakwa tiang Jisu ni somsari le pani athla na chunhu a chun boipa ni adang somsari le pani kha achim na I ama akal nak ding khwale mun pau a khan amhai a pani in athla na anni chu atho na I rol tuan ok atampi kauna in atuan tu tlomte long an si chu cha a rol atuan tu ding a mitam deu athla na nak nga lo ngai tu sin a khan thlawa cham to u atu a I tho ulo kal u nanni chu changhia lak I tu fatha bantuk in kan thla na phai sabom se zal se kedan se I phor la u lampi a hauman biak chon ok a dir chon la u in pakhat khat a nan lu tek a amasabik a hi in chung a dainak ko se vati u dainak adu mi pa arak asi a chun dainak na chung a se ti in nan biak chon nak chu a chung a hun se seman se lo chu ti asi lo a chun dainak en nan biak chon nak chu nan sin a kier than se chu in a chun va ko ulo an in pek mi na pau kha vading ulo va ai ko u zaicha ti rian tuan tu chu atuan man amu ok asi in khat nu in khat in I thon lang mang la u khwa pakhat khat a nan lu I tlun in an rak in on na fa te an in hut mi na pau kha va ai ulo chuka khwa I mi zo kha vadam tar na ulo chuka khwa mi na chu pathian pen nak chu nan pong te aphan chang tia vachim na u boipa thong thabia ase October ni hairiat Saint Luke Evangelist thong thabia tel tu Siboy na le zung moi saya na zau khen tu ding a rian khin asimi mi thiang Luka chu Antioch khwami Greek siboy pakhat asi anun nak a thlen hnu a Saint Paul I mission rian tuan nak a kutsi in adong tiang atuan mi asi Saint Paul ni thong chung a liao a Luka pakhat long kaima he mun khat in a tia arak tial Timote kwat ni angan pali ame hlai khat edi somruk kumli Saint Paul chu Malta in athi hnu a Saint Luka chu Greek ram a adin I apathum nak thong tha le lamkal tu kha arak tial mi phim thiam asi ban tok in Bible cha ning changte le fyangte in arak tial van chung mi ni numeri sin a thong athan nak le numeri ni Elizabeth sin avalin nak kong tlingte in atiel tu chu ama long asi hlan phung tuan bianing in zung moi athiam tukmi asi ban tuk in numeri zuk man thak aswei masabik tu zong asi ti asi kumsom ret kumli asi a athi I ama thil hun na kha Constantinople khwa zultu na biak in a an chia I mini an upat chiao
kan nu Mary a chiang hlim mi nu Mary chu mi velte abik in nu velte nak in thlai che in a chiang hlim mi nu asi Mary kong he pe tlai in bu pi ni a chian hlim nak le pa pathian ni mi velte tlan ding in arak tim chia mi velte chung a zup nak fek he arak chauhlan ning chang velte kha i zau chun ding in akan chon piak minong asimi velte na zong ni pakhat chiao kan nun nak a pathian ni akan tim tu piak chiao mi na chung a chauhlan thiam ding zong kan herve van chung mi Gabriel ni boinu Mary sin thong arun thantik a nabia bang in sikau se ati mi bia bang in kan ni khrifa asimi velte cha zong a pathian tim tu piak mi chung a Mary bang in kan le thiam i kan chauhlan thiam a her khurwa har thiam tukhal pol ni an chimmi athai mi pau chu an khurwa a har di luka angan pani a mi hlei riat kan ni velte na zong ni kan nun chan a hin khurwa har thiam chiao ding hi kan her mi asive nun nak kan ngai ri chiao ko mi hi kum thar kan phan chan pau a kan khurwa a har ok asi zaicha kan ti asi a chun mai lai kan ton nga ding mi na cha a tim tu nak chan tha kan ngai than ri cha a asi bupi chung a January ni khat hi boinu Mary pathian nu asi nak poi kan tua chuzong ni chun khurwa har nak akan ngai tar than pathian minung si nak in kan sin a arat i pathian ni arak sarmi nu ni atang chung a apom i arak chom zuk swai thiam mi na ni an swai mi le an chuan tar mi na a kan boinu Mary le bo te Jesu hun khatte in an chuan tar lang mang mi na zong kan hu kho an lang tar du mi chu boy pa pong a nu Mary a zung zal ti nak sim phundang in kan ruwa than a chun pathian minung na hem hun khat in a chang ti zong asi mathai angan pakhat a me kul thum angan kul riat a me pakul pathian le minung ti na khi kum thar kan hun phan chan pawa kan thai zong zal ding mi thong tha asi hi kum thar cha na hen khoro har thiam nak vel kan ngai chiao nak nga cha a boinu Mary sin a bom hal na usi boy pa van chung mi thong that nak thong in tukhal pol ni an chimmi velte na chung a Mary ni hi thil velte hi a chin ken na i thukpi in arwa na ti ati bang in kan ni velte zong ni boy pa a thong tha na le akan pek mi thachua na chung a chauhlan thiam i khorwa har ngai in ruat thiam cheu na usi boy pa chung i kan zum nak a khorwa har in kan thiam na lo asi a chun zaitin da kan zum nak hi a thon kho lai i kan i bau chan nak chu a fe kho lai bau chan zau Mary ni boy pa Jesu arak pom i azau bang in kan ni na zong a fa la kan si ban tok in ama sin a bau chan nak he kal na usi mit hi pum cha a mai in asi tia boy pa ni ati bang in akan zau tek a misual si nak in hulo in fa le si nak in akan hu kaulai mathai angan parok a me kul ni fa le cha a that nak tu piak adu zong zal tu nu le pa na bang in kan cha a that nak akan tu piak zong zal kaulai tha jang akan pek lai i ti hla u ka fa le na nan sin a ka kau tia akan ti lai nu le dir hun a i mai lai kong lam he pe tlai in tuak tan a thiam lo mi na ni chun fa le na cha a her nga ding mi kha tim tu nak ning chang na atlom theu ton nu le ni fa le na cha a mai lai kong lam he pe tlai in tim tu nak tampi an lung chung a an engai bantuk in boy nu Mary zong ni pathian fa le kan si nak a hin kan tharau kham kan si i pathian pen nak zong zal nun nom nak kan chau kho nak nga cha a akan du piak zong zal tu zong asi bom tu le hnem tu Mary kan volai thil kal ning a mundang lai in a than chau ban tuk in kap khat lai zong a tum chuk nak le ro ral nak atam chin ve in chung khar pakhat a hnem tu dir mun in a thiam zong zal tu nu le an har ban tuk in kan volai pumpi cha zong a hnem tu kan nu kan her ve pathian ni achi sen luang in arakan kham chang mi kan ni velte na zong ni pathian fa si na kan chauhlan chang bang in fanu fa pa asimi kan ni na zong ni kan nu Mary sin a kal zong zal usi kan har sat chan le kan ngai che chan na a akan hnem khau tu ding chu kan nu Mary hi asikau Bible thiang chung a kan hu mi chu bom chan a her mi na sin a Mary a phan zong zal ti kha kan mu kho Mary ni Elizabeth sin atlon nak luka angan pakhat a me som thum pakwa kanan khwa nu pi thit nak i Mary ni boy Jesu sin a an her mi a hal piak na nak Johan angan pani a me pakhat in hlai ni boy pa a chi nak
zultu na ni ti phang ngai in an liao chan zong a boinu Mary ni a pi na I anem na ti zong kan mu lam kal tu angan pakhat a me hlaili chu asi cha a Mary chu har nak atong mi na sin pawa khan bia long in selo in ama shim ni a pi na I abom na nak le tha jang a pek na nak kha kan mu a nak pau a nu biak si nak in arak pi ton na mowan siang pasang boy nu salve regina ti mi thacham nak le hla a nu Mary kong he pe tlai in kan mu mi chu kan nun nak ti mi befang hi asi hi befang hi Mary kong he pe tlai in kan man tek a thai thiam lo mi na ni chun an kan soi men ko lai kan nun nak chu Jesu Khri long hi asi tak tak ko Jesu Khri ni kaima chu lam le be tak le nun nak ka si tia ati Johan angan hlaili a mi paruk siman se lo Mary chu nun nak asimi kan boy pa Jesu Khri sin a akan kalpi tu nun nak lam a akan shoi tu le vel thla chu akan halpiak tu asi chu asi cha a kan thacham nak I kan man mi befang nangma chu jang fa thiam mi nu kan nun nak kan long hnep nak le kan ro chan nak na si tia kan ti mi hi atlak shim ko bom chan tu nu Mary kan nun nak lam thlon pi a hin kan nu Mary kut itlai in kal na usi nu le na ni fa le kut itlai in mai lai chan a anton nga ding mi velte an chon piak na bang in taksa lai in se tharau lai in se akan bom chan tu ding le akan chon piak tu ding a boinu Mary kut itlai na usi pong kam kan zau tik a ma tha jang long a bo chan mi na ni lam an pial sual na I atlaw mi zong tampi kan mu kho na ka thong ko ka thai ko an iti men lai siman se lo volai chowa sal a an chang ton ngak chete in nu le pa dut nak rak chaw hlang man lo mi na ni zaitluk in da dut nak an her I an rian tuan nak a le an thil ti mi na chung a lung otom in an ton ti hi kan hu kho che mi asi nu le asimi na sin in dut nak lung thin he mi zon ro thiam nak le kan rian tuan kan thil ti nak a ral that nak kan rak chong ton chuban tuk in midang chung a jang fa thiam nak lung thin zong kan her I phim thiam te in tang dor thiam nak zong kan her boinu Mary se kan boy pa Jesu Khri se nu le pa chon piak ning chang tha he arak thang mi an si Jesu chu an sin a Nazareth kho a khan akir I anu le pa kutang a nol ngai te in a chun Jesu chu pum lai in se phim nak lai in se a hong thang I pathian mai le minung mai a mi mai tha a mu Luka angan pani a me som nga pakhat in som nga pani pathian kan boy pa Jesu Khri shrim zong ni minung chan nak arak elak leo a anu arak her asi a chun kan ni chin cha a chun chim ok a her ti lo vailam chung a thlai leo chan zong a Jesu ni Mary kha azul tu Johan le a chon piak nak a chaw hlang I azum mi anu zul tu kan ni Khri fa vial te na cha a kan nu siding a akan pek Johan angan hlai ko a me kul sari boinu Mary sin I thacham bom kan hal nak a kan cham theu mi chu thol nak engmi kan ni evi fa le ni nangma kha kan in aw no hi mi thlelon nak ram in ai sham le ta bu in nangma kha kan in aw mo akan tan pi tu na jang fa nak mit kha kan ni lai a run hoilo thol nak mun in kan luat tik a thlechu mu mi na chung chuak Jesu kha kan mu sak tua mo jang fa thiam mo do thiam mo athum bik ngak nu thiang Mary amen ti in kan cham mi kha phil lo in cham jong zal use Naklamwal chung in akatwa tu Atharaw ado tu kapoy Jesu Atisan chung in kaswal atol tu Avelin van dram a katsaw tar tu atu chana chun ngandam nak he pe tlai in lai suboi sin bihal nak kan rak chim nak chan aselai lai suboi sin bihal nak Dr. Joseph Van Boyok bihal nak
MBBS na di kumle na di nak siang en nakai chap mi siang en na di mi a a chun le nak thong ni kum sha a University of Medicine Makwe in MBBS kadi Master of Public Health kha University of Public Health yan kung in thong ni kum hleriat a kadi bihal nak lai tlang a kum zai zat da suboi na tuan chang khoika a da na tuan le nak thong ni hlai thum match in Hakha General Hospital a rian kalut I thong ni hlai nga April in Food and Drug Administration Department Hakha a kathial bihal nak lai tlang suboi na tuan chung a naton atambik mi zot nak le chu he pe tlai in za pi zaran ni zaitin da kan irai rin kho ning asilai I khotlang le uktu ni zaida tua a herlai le nak pofa hi asilai da popi phin hi atambik ko chun cancer hi lai mi a kan thai atam ngai chang rai rin a her mi chu kan ai din ning chang si kan din ton mi pol thian hlim le a her mi I chek hi an si abepi biktia karwa mi chu ngandam nak kong chon piak hi asi khopi mi long silo in khote mi tiang ngandam nak kong thai di kho ding in izuam abepi tuk khote kip a naw shin tar thiam le ngandam nak lai tlang tla tu midwife le PHS2 Public Health Supervisor hi chantling in an khawri lo khote kip a chu midwife le PHS2 an a haw chu uk nak lai minung ni an tuak tan a haw ma le khua mi te ma le khua cheu a khaw se lo chantling in an khaw lai tia an ti adik thulai lo na in a her tia karwa chu cha a ma le khua mi chung in ngandam nak lai rian tuan tu an kho nak nga khokip ni izuam a her ve chuti kan chimtik a phim chon nak lai jong kha arak bepi tuk hoi chang chu cha a phim chon nak le ngandam nak lai a uk nak lai he khuami he betak deu in ruwa le khokhan chu a haw kautia karwa bihal nak lai tlai khri fa bu cheu khat ni tangka tampi di in sejong na an tua ve cheu khat an pe zul khau lo khri fa bu le zatlang bu ni hin lai lai ngandam nak rian a zaitin da kan ithak a rian ma akal bik nga le nak chawza sejong selo in aleng sejong khri fa sejong asi a pumpak sejong asi a tua tik a abepi bik mi chu chantling te in siboi chia kho hi asi tia karwa lai tlang a lieu mi siboi te hi chawza rian tuan lieu asi lo le NGO chawza aselo mi rian a atuan lieu mi long te kan si aleng a ma pumpak sidor long bak atu mi kan lo chu cha a ngandam nak lai bom kan du a chun chawza rian atuan lieu mi le NGO a atuan lieu mi siboi le saya ma te he ton berua nak ngai a atha bik lai tia karwa bihal nak lai lai mi zo na mu ton mi ni zaida an ruwa tar bik ton le nak lai lai mi zo tampi chu an ma te in mo asilo le sidor chip nak in mo si zai mozat an din hu long a siboi le si saya ma te sin an rak phan chu lai mi long kan selem lo koiram huap in asekau lai tlang a siboi an tam tuk an rak ti mi bia khi kalong a achuak ton si lai chon nak tha te in angai bal lo mi sin a wa izau tar le wa I thlop atam ngai te an rak din chia mi si a antibiotics hi tel lo a bal lo ti ok en a chu tik a achuak mi chu antimicrobial resistance AMR hi asi atu liau a volai huap in kan ti bik mi a AMR hi atel AMR ti mi chu kan din ton mi si ni akan dam ti lo akan chai ti lo ti nak asi afoi nak en chim a chun kolram zong a AMR kong hi betak deu in chai mai nak a chang I tuan sham thok chang mi asi fear of play ta oka ara tan thom tu khal ni a tu azam ta boy jisu tu kan za anan nak a pe kam nak lay a nun du di ma kan pe tu khal ta jisu kan lay ta ka tin a pa lai lo se tan ra ni lian câu man se creature
zan kan ngai mi ati chang cha a nan za te mang tha u